In today's news, concerns are growing in KwaZulu-Natal ahead of a court hearing into the possible liquidation of Tongaat Hewlett on 17 June. The sugar producer plays a central role in the province's rural economy, with about 60% of South Africa's sugarcane growers supplying its mills. Industry leaders warn that if the company were to enter unfunded liquidation, large parts of the regional economy could come to a standstill and tens of thousands of farm worker jobs could be lost. The sugar industry supports more than 1 million livelihoods across South Africa, and it's seen as a key part of rural economic activity. There are also concerns that the loss of Tongaat Hewlett could increase resilience on imported sugar and limit future opportunities in biofuels development. Discussions are ongoing to explore options to save the business, and stakeholders have called on government and development agencies to intervene. Karen Beef has resumed beef exports after more than a year of disruption caused by foot and mouth disease. A first shipment is already on its way to Jordan, marking an important milestone for the industry. Before exports were halted due to foot and mouth disease, Karen Beef supplied meat to more than 14 countries. The company says the national vaccination program played a key role in reopening markets in the Middle East. In 2024, South Africa's beef export grew by about 30%, but that growth was halted by new outbreaks of FMD. En steeds op die onderwerp van back-enclosure produsente in die Vrystaat sê daar is toenemende onsekerheid oor die beskikbaarheid van back-enclosure en stof. Dit kom te midde van duisende diere wat nou hul opvolginentings moet ontvang. Hoewel miljoene dosisse ingevoer is, sê boere hulle sukkel steeds om entstof in die hande te kry. Christo Doman van Vrystaat Landbou sê die probleem lê egter nie net by voorraad nie, maar ook by verspreiding en logistiek. Boonop moet nuwe inentings en skraagdosisse uit dieselfde voorraad kom. Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk waarsku dat diere wat nie opvolginentings ontvang nie, hul beskermende immuniteit kan verloor, wat die risiko van verdere uitbrekings sal verhoog. Landboumasjinerieverkope bly onder druk met trekkers en stroopers wat tans swakker verkoop. Volgens die jongste verslag van die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is daar in Mei 'n totaal van 542 trekkers verkoop. Dit is bykans 15% minder as 'n jaar gelede. Stroperverkope het ook skerp gedaal na net 27 eenhede. Verkope vir die jaar tot dusver is effens laer as verlede jaar. Volgens SAMA maak onsekerheid oor pryse, rentekoerse, insetkoste en die komende seisoen boere versigtig om groot beleggings te maak. Suid-Afrika se landboubedryf het 'n rekord handelsoorskot in die eerste kwartaal van vanjaar aangeteken. Volgens Agri SA is 'n oorskot van 1,5 miljard Amerikaanse dollar aangeteken, wat die hoogste nog vir 'n eerste kwartaal is. Totale uitvoere het op 3,3 miljard dollar te staan gekom, terwyl invoere met meer as 10% gedaal het tot 1,7 miljard dollar. Die verbeterings is hoofsaaklik te danke aan laer invoerkoste eerder as sterker uitvoere. Vrugteverbouing bly die ruggraat van uitvoere en maak meer as die helfte van alle landbouuitvoere uit. Sterk prestasies is aangeteken in die uitvoer van produkte soos sitrus, druiwe, appels, pere en wyn. Daar is egter uitdagings veral back-enclosure wat rooi vleisuitvoere beperk, as ook die uitvoere na die Verenigde State wat skerp gedaal het. While South Africa remains the world's largest exporter of citrus, recent storms and adverse weather are putting pressure on the industry. The country exports around 2.9 million tons of citrus annually and has overtaken Spain as the leading exporter. Key markets include the European Union, the United Kingdom, Russia, the Middle East and China. Heavy rainfall and flooding in parts of the Western and Eastern Cape have damaged crops and destroyed infrastructure. This could delay exports and affect volumes, although overall demand is still expected
to be met. In some areas, entire crops have been destroyed, while further rainfall could result in additional losses. The full impact on exports will only become clear later in the season. South Africa and Italy are looking to expand cooperation in agricultural and agro-processing. This follows a two-day agribusiness forum hosted by the Italian Trade Agency in Cape Town. Minister of Agriculture John Steenhuisen says the focus is no longer only on exports, but also on investment, innovation and value addition. Agricultural trade between the two countries already exceed 650 million rand per year, along with horticultural exports valued at approximately 190 million rand. A memorandum of understanding was signed between the parties, and the plan is to combine South Africa's production capacity with Italy's expertise in processing, packaging and technology. This could also help create jobs and expand market access, especially into other African countries. Food inflation in South Africa is expected to remain low for the rest of the year, but could begin to rise again in 2027. According to the Bureau for Food and Agricultural Policy, food inflation dropped to 2.9% in April. This is the lowest level in more than a year, but analysts say the cycle is starting to turn. Meat prices remain a key factor, with beef prices higher due to foot and mouth disease and pork prices rising due to outbreaks of African swine fever. The organization expects prices to ease in the short term, supported by good grain harvests and potentially lower meat prices. In the long term, however, higher fuel, fertilizer and electricity costs, as well as poor weather conditions, could push prices up again. This is likely to place pressure on food supply and on consumer spending. Die Nasionale Wolkwekersvereniging het vanjaar sy 95ste kongres aangebied en terselfdertyd eer gebring aan 'n klompie uitskieters in die bedryf. Vanjaar se bes geklasseerde skeersel toekennings is deur Hollard geborg. A.J. Odendaal en seuns van Morgenrood by Swellendam was derde, met Dennehof Trust in die tweede plek. Jasfontein Boerdery by Victoria Wes was die nasionale wenner, met 'n skeersel wat 'n gemiddeld van 87,65% behaal het. Die NWKV het ook 'n trofee oorhandig vir die hoogste prys vir die seisoen, wat behaal is deur Andrei Christie Smit van die Kleijuwel Trust by Bredasdorp. 'n Prys van R306 is behaal vir hulle Merino vag, wat 'n mikron van 14,1 gemeet het. Die organisasie het ook sy gesogte ramptoekennings oorhandig. 3 silwer ramptoekennings is gemaak aan voormalige NWKV-bestuurder Leon de Beer, predasiekenner Neil Viljoen en die organisasie se voormalige finansiële beampte Patty Meiburg. Die goue ramptoekenning het gegaan aan SK Makinana vir sy toewyding tot die bevordering van kommunale wolproduksie. Makinana het vir 18 jaar in georganiseerde landbou en wolstrukture gedien. Die organisasie se voormalige leierskap is ook eenvormig herverkies en Billy van Sail, Herman Archer en Tswalani Cheko sal 'n nuwe termyn as onderskeidelik voorsitter en mede-ondervoorsitters aanpak. Die kongres het saamgeval met die NWKV se eeufeesvieringe. Die veebedryf het behoorlik regop gesit toe 'n nuwe nasionale rekordprys van R270.000 onlangs vir 'n Savannah bokooi betaal is. Die ooi is tydens die Royal Genetics Group se elite bokveiling in Kreersdorp van die hand gesit. Sy is deur Andrew Roberts en Yumari Pretorius van die Maize Valley Savannah stoet aan Hakuna Matata stoettelers verkoop. Dieselfde stoettelers het terselfdertyd ook die tweede duurste Savannah bokooi vir R260.000 verkoop. Beide ooe het die vorige rekord
van R240.000 gebreek. Die prestasie volg kort op die hakke van die Savannah ramrekord wat tydens die onlangse Black Tie Blue Blood veiling opgestel is, toe een van Humery en Andrews se Savannah ramme vir R2,5 miljoen aan Koenie en Marina Kotse van Niekerkshoop verkoop is. Dit is die hoogste prys nog wat vir kleinvee op 'n Suid-Afrikaanse veiling betaal is. En op daardie hoogtepunt die einde van vandag se nuus.